Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum hurmatlı dostlar, hurmatlı bizden Mustafa YouTube kanalımızın kadırman görermandары. Туғандар, бүгін biz Noqattабыз қайрадан туғандар. Noqаттың Stalin айылында достар сіздерге бір капитан деген қайманаттағы чоң қара атты тартабыз. Қара ат бойынша туғандар мағлұматты сіздерге береміз. Аттың иесі Гүлжігіт әке деген әкенің бұл атын сұрайбыз туғандар. Ат бойынша болгондой айталы аттың жашы жаш екен. Азыр сұрайбыз қанша жашта екенін сіздер көріңіздер. Атқа баа беріңіздер, анда эмесе біз баштайлы көрсөтүүнү уланталы. Кеттик. Гүлжігіт ака, ассаламу алейкум. Жакшысыз ба ака? Жакшы, Кудайга. Кеңиз учурашып коелу. Тынчсыз ба? Капитан бүгүн эфирге чыгат экен да ака. Ооба. Капитан, бул капитан боюнча маалыматты айтыңыз ака. Качандан бери багасыз? 1 жыл болду мага. 1 жыл болду. Азыр жашы кандай ошондо? 3төн 4кө кетип атат. 3төн 4кө. Быштыдан жаңасыга толуп атат экен анда, кыргызча айтканда. Мына туугандар, бул капитан менимче кыргыз аты эмес ака. Россия. Россиядан келген. Бою бийик экен. Аттын сынын көрүп турасыздар, кап-кара болгон капитан. Кашкасы да жок окшойт, а? Кашка жок, чым кара. Чым кара түстөгү. Бутунда да агы жок экен. Толку бою достор, ушул капитандын турушу сиздерге көрсөтөлү. Ошондо Россиядан туура келген бака бул? Ооба. Россиядан келген. Азыр эми ошончо жыл бактыңыз улак көрдүүгө элекпи? Улакка салбадык. Вообще салынбады. Жөн гана тапталып, тарбияланып, каралып элатат. Улакка барып атты чаппадык. Чаппадыңыз. Эми келирге Алла насип кылса чабайын дедим. Келирге чабайын ниеттер бар эле. Ооба. Жакшы ака. Бул атыңыздын капитандын боюнун бийиктиги канча чыгат? 1.65 үстү да. 1.65'in üstü. Atınız çoğun eкен bırak. Canından geleyim. Joğuş peki at? Ат жош. Joğuş ha? Buna bir bulacağını gösterip koyun, attın üstü. Üstü tola. Ооба. Üstü tola. Çurkaçları kanda eke? Gülüktügü? Жүгүрөт ама. Katı жүгүрөбү? Ayağı жеңил, тояğı. Bir bastırıp koyunçu, bastırıp verin. Buna dostlar, жеңил toyak kapitan. Bir koyarsak bolabı aka? Ошо мына немеден коярыңчы? Дуал жактан. Үстүгө карай. Мына туугандар, аттын баскан басыгын көрүңүздөр. Үстүгө, ошол жерден баштаң ака. Чаба бериң. Айда, капитан. Буту жерге тийип тийбей кетет экен. Бери ака, бери кой бериң. Аха. Болот. Чуркашы туугандар, чуркашына сөз жок. Сөз жок деп айтып коюш керек. Чуркашы жакшы экен. Эми ден соолугун бир сыйра сурап кетейин Гүлжигит акеден. Атыңыз жакшы чуркайт экен ака. Сөз жок атыңыздын чуркашына. Ден соолугуна жооп бересизби? Жеп ичтерине бардыгына жооп бересиз, а? Мына достор, эми улакка гана бир салып аттын немесин көрүш керек экен. Тарбиялага сөздөрмөн. Тарбиялаш керек экен. Улакка гана үйрөтүп алган болсо, үйүргө коюлбады, а? Жок. Жашында дагы. Мына туугандар, такага жоошпу? Такага жоош. Достор, ат кандай экен капитан? Бир комментарий жазыңыздар. Комментарий жазып, ат жаккан болсо класс дегенди басып туугандар. Салым кошуп койсоңуздар болот. Айландырыңызчы бир оңго солго. Айда капитан, Капитанın çurkağını küçtüken ama. Emi Gülжігіт aka, bağısın kança deyiz? Kapitanın bağısın. 500.000 otardı. 500.000 otasa. Kemi bolot. Kemi bolot. Buna dostlar, aldıdağı nomerge жазсаңыздар болот. Çalsanızlar. Buna gözünün üstü ne olgan aka? Kaş. Sıyırıp alıptır. Sıyırıp alıptır ba? Onu ayıptı. Mına attın başın aranızlar. Kellesin. Çoğun baş eken. Aka daha bir koyup koymuş. Көрсөтүүнүн аягында bir çap koyalım. Oho.
Мына достор, бүгүнкү биздин чыгарылыш капитанды тартып көргөзүү менен чаап атып тугандар. Соңуна чыгарабыз. Айдаң ака. Көрүшкөнгө чейин тугандар, аман болуңуздар. Капитан жаккан болсо, класс, чуркаганы кимге жакты? Комментарий жазабыз. Андыктан алдыдагы номерге чалыңыздар. Көрүшкөнгө чейин тугандар, аман болуңуздар. Күлжигит аканын соодасына береке, базарыңызды берсин ака. Мына достор, амандашканга чейин.